kwa mwalimu. Basi tunaomba waimbaji wa mwalimu hapa. Viongozi wote wafike hapa mbele ili tuimbe namba 100. Sawa viongozi mwese mshike hadi mbele kugira ngo tunene hiyo numero. Ivyombo siniko vyapfuye bisireko. Na mama tunaja kuenjoy leo. Amen. Tunaweza kwa Mungu wako. Amen, amen. Ikitu wangu na Yesu nitakuhubira dode. Abakenyezi muri hano, akina mama tuko hapa. Nukuvuga ngo ubu muririmbyi nawe aririmba neza. Huyu mwimbaji naye aliimba vizuri. Aravuga ngo ngituma akunda Yesu. Alisema sababu ya kumpenda Yesu. Kwa yamuhaye kunesha ibyaha. Alimpa kushinda dhambi. Kunesha keshi. Hizo dhambi zilikuwa zinamshinda mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Abakenyezi yo umugabo akugoye ninde utabaza? Tugomba dusabe umubyeyi wacu, basi tunahitaji mzazi wetu, mwenyekiti wa wakina mama, umurongozi w'abakenyezi kugira ngo ahaguruke ashike hano.
mpya. Jewe sina namubone. Mimi nilikuwa bado simjui. Ndera numvise ariko aravuga tubwira ibimenyeshwa n'ibindi. Uraje ku murongozi ni kichwa. Basi nikiwa nasikia anatuambia matangazo na mengine yafuatayo kwa kuwa kiongozi ari umutwe. Yibaza ngo numunangano are hiyo. Nilikuwa nafikiri ni mtu wa namna hii na kufikia kule. Lakini nilipomwangalia ni mama mwenye hekima. Amen. Hakuna wa kufanya nini wa kupiga. Kama wako yurukundo tumuramutse basi. Nkuko yabivuze nyene none umukeke wibaza ngo umuntu muri ariko niko bimeze. Amen. When Jesus say yes, nobody can say no. Nobody can say no. Amen, amen. Wanyabwiza wa kwakirana Mzuri wa kukaribishana. ariko natangaje ko turavuga wa mama twende tusukume kazi ya Bwana. Si tuko hapa ili tusukume kazi ya Bwana. Sasa kuna mama ambao hawajitambui. Halimo wafasa ni watitao. Ni kama vile ni wakina baba wao wakikaa wakishangaa sitawashangaa. Lakini wewe mama ukikaa unashangaa nitakushangaa sana. Aliko nabo Sababu ni siku yako. Kama nimesema twende ilaje kutangaza injili ya Bwana. Kwa hiyo mnanisupport tu. Nikisema twende tunaenda tu. Furaha yetu wakina mama inakuaga nje. Tunajua hata tukilia machozi yanaenda nje. Wakina baba wao ni ndani, si ndio? Hata kifuraha utakuta sura mikuja lakini sasa furaha yetu tu ni aliko nje, tuweze nje tu tufurahi siku yetu. Amena. Mama oye. Amena, mbarikiwe sana. Tumekubaliana tutangaze injili ya Bwana. Tule iraki wa Bwana Bwana. Twende wakina mama tugende tumamurira twende kueneza injili yake. Bangahe bazoza tujane? Wangapi watakuja twende wote? Amen. Bawenye ko turi tayari bazoza kutishiriza indege. Amen. Basi waone kama tuko hivi. Abitanze ntuzovuga ati narihenze mfise umwana. Unasema nimejidanganya nina mtoto. Twemeye. Basi ulikubali. Umwanya mwiza rero kwakirana. Muda mzuri wa kukaribishana. Reka tusabe ibikorwa bo muri misiyoni bahaguruka aho bari. Waombe ambao tunashirika nao tunashirika katika mission wasimame. Konje kuonana imani korani kwa mwenyekiti bose nabo bifashanwa. Basi ni wao viongozi wote katika matawi yote au state zote na wasaidizi wenu msimame. Amen. Amen. Yanaona furaha yake kwa matangazo tangaza ejo kandi dusubire duhurire ngaha matangazo maskini waza nikasema na tena kesho tukutane tena. Leo twababonye basi tumekwisha kuwaona tena mmependeza kabisa kandi barashajije bose. Kwa hiyo 1 2 3 kaze melata imana ibarezana natwe. Amen. Amen. Reka sabe
n'ishengero ryose. Amena. Basi muombe kanisa lote kwa ujumla. Rimwe kabiri gatatu tuyakire. Kaze mbele yaza Imana. Amen, amen. Unaona umwanya mwiza tugiye kwakira murezi. Ni muda mzuri wa kumpokea mlezi. Nkuko nabivuze ejo ndibaza murabyibuka. Kama nilivyokwisha kusema jana, nafikiri mnakumbuka. Imbere yuko tugenda kumwakira reka hariho abashitsi boba bashitse uno munsi batari hano ejo. Basi kabla ya kupokea tuombe wageni ambao hatukuwa nao jana. Kama wewe umekuja leo basi tukuombe usimame. Naona taro. Naona hawapo. Turamubona. Tumewaona. Kaze reka tubaramutse. Karibuni tuwasaidie. Tuvuge rimwe kabiri gatatu. Kaze mbele yaza Imana ibahezagira natwe. Amen, amen. Muraza. Abakenyezi bo muri misiyoni twarahawe umurezi wacu. Wakina mama wa misheni tumekulia ndibaza ko mwibuka izina ryiwe nubwo yambaye ikoti narababwiye ko imvutano yiwe bari kandi izina ryiwe ko ryahindutse navuze ko ari nde. Umwanya rero wo kumwakira kandi araberewe. Rimwe kabiri gatatu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amazina anaanza kundenga kweli. Basi naona majina yatakuwa zaidi. Amazina atakuwa menshi. Majina yatakuwa mengi. Kuko naraba waliye nirinde ryitwa Munezero. Niliwaambia na lingine jina langu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Igituma ubona nguma nsa gutya nyene nuko ntakunda gushavura. Sababu naona ninaendelea kufanana. Harabandi nigenda abandi akabazo kamwe. Kuna baadhi niliuliza swali moja. Ndavuga nti none ko nirabura. Basi nikasema kwa kuwa mimi ni mweusi. Hamwe noca ndabivanga no gushavura byoca bingana bingana. Sasa kama nitachanganya na hasira. Achungwe nico giharuko kweli. Bwana Yesu arusaidie sana. Kumana n'abafise inzobe iyo bashavuye bica bihinduka. Hata mweupe. None je nanje kwirabura ndakuvanze no gushavura. Sasa mimi mweusi nikichanganya na hasira. Ivyo biragahera kweli. Yani haya yapita. Kandi jambo ry'Imana soma ngira ngo munezerwe uno munsi gusa cyane. Iminsi yote siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo gushapuzanya n'ibibura ibikwazo n'ibibura ariko nubwo biruko gerageza gukwega umunezero. Bizogutuma mara kabiri. Bwana Yesu amusaidie sana. Aha n'abahungu bariho harakana n'abana bari imisore hari iwacu. Hapa hakuna wavulana. Ntabwira n'abigeme. Nawaambia na wasichana. Umukobwa atanu umunsi n'umurabona atwenga. Umuhungu ngaho umenga botera hijumbo ngaho aracana umuhungu. Kamtaona msichana. Kano umuhungu uramubona. Tena wewe msichana kijana huyu unamuona. Ukachugana ukamwitako. Sasa wewe ukamkubali. Genda mushavutu zorara. Sasa nenda kumkasirisha. Ni wachumba muzogusanga mu maso wa. Umukobwa nawe wamushavuza yinga ryose ntarocumba. Basi na msichana vivyo hivyo. None umuntu avuga muhora n'umwigeme ari umusore. Sasa huyu amekosa amani. Alo. Aya, harimo ibintu bidaba. Atari byiza. Nande ndabapongeze akina mama muraberewe pe. Abataje bahombye yoyo imigisha. Nakuga n'abantu positive.
mpige kweli. Jamani wewe kabisa. Ego pe. Yani kabisa. Yani mumpiga mapicha. Yani mwitohe kweli. Yani mfurahie kabisa. Na bari umukenyeza ataje kubera atagwaye atari byamufashe. Hakufika na wakati. Kweli avuga ati narahombye kweli. Basi aseme kama alipata hasara. Bwana Yesu amusaidie sana. Nukuri ibintu bimeze neza. Mambo ya kandi narababwiye ntushima bimeze neza. Niliwaambia ukubali kwa kuwa mambo ni mazuri. Umwungere wacu wa mbere, kiongozi wetu askofu, yavuze ati nzoja kuraba abo bakenyezi vyabo. Na yeye alisema mpaka niende niangalie hawa kina mama. No musa ari hano. Sasa leo yuko. Kandi baya ndamuraba kweli ndabona kwa yamwe mwamwe mwaka. Nikiona mwangalie Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama hari ibintu byari byamufashe ngo ntaze hagize naho ngwaye. Satani babesha ndagenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mucyubahiro Imana yabahaye rero. Kwa heshima zao walizopewa na Mungu. Bekasabe bavyaguruke. Ni waombe wasimame. Natwe n'abana tuvyaguruke. Na sisi kama watoto tusimame. Kabiri gatatu haze bene data Imana ibahezagirane natwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbere umwanya reka nawe umuhe yoba afisa n'abandi babiri baba bari kumwe n'abamushyigikiye. Muda huu nimpe autumie. Bwana asifiwe. Amen. Ndashima Imana yacu yo mu ijuru. Namshukuru Mungu wa mbinguni. Imana yemeye ko uyu munsi tuwushikako kandi. Mungu aliyekubali leo tufike. Imana yakoze cyane. Mungu alifanya vizuri. Turiko turanezerwa tugushima Imana igikorwa yadukoreye. Tunafurahi kwa ile Mungu aliyotufanyia. Cyo bituma dukoraniye ngaha. Ndio maana tuko hapa. Harimo abavuze ati ibitubabaza cyangwa ibibazo ntibizobora kubaho. Kuna waliosema yanayo tukwaza na kutuumiza hayatakosa. Ariko ibyo byose ni ibitubuza urugendo ariko ntibishoboka. Ni yanayotaka kutufanya tusiendelee na safari lakini yashika. Kumwe rero n'umwungere wa kabiri afashe igikorwa cy'Imana hano. Tuko na askofu makamu hapa ambaye tunasaidiana kazi ya Mungu. Yohaguruka asimame. Turi kumwe kandi n'abahanuzi. Tuna washauri wetu. Oye reka avuga n'ubundi sinzi hari mu bikorwa. Yupo Pastor Zebedai na mimi naye endelea kutafsiri hapa. Karani wacu wa misioni ngaha Pastor Erasto. Yupo mwandishi wetu hapa Mission Erasto. Turi kumwe kandi tutatakaje umwanya. Bila kupoteza muda. Turi kumwe kandi na Pastor ya muri Missouri na muri Knoxville. Tuna mchungaji kutoka Missouri pamoja na Knoxville. Na Pastor Yohana Waha. Tuna mchungaji wetu Yohana yuko hapa. Turi kumwe kandi na mwalimu haliya kuva muri Nashville. Tuna mwalimu Deo kutoka Nashville. Imana yagize neza. Mungu amefanya vizuri. Kumwe n'abigisha kandi baha. Tuna walimu wetu tena wa hapa. Amen. Imana yakoze uko yatuzigamye. Mungu amefanya vizuri, ametulinda. Ndicho gituma dushima Imana yacu yo mu ijuru. Ndio maana tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Kandi turi kumwe n'umuhanuzi kandi wahaliya wo mu bakenyezi. Tuna mshauri wetu pia katika upande wa kina mama. Uyu Amenyimana Zera. Na Amenyimana Zera. Uyu kandi nawe n'umuhanuzi. Na yeye ni mshauri pia. Uruhande rw'inzego mu bakenyezi. Upande wa kina mama pia. Kandi si ibyo byonyene. Si hayo tu. Iyo umuntu ariko arahanura. Mtakiwa na shauri. Abonye ibitagenda neza. Akiona mambo haya ni vizuri. Cyangwa abonye ibintu byogira ikimazi. Akiona mambo ambayo yanaweza kufaa. Ntashobora kugira uruwibe. Hawezi kuwa na mpaka. Ubona ngo kari ngaho. Akiwa hapa. Abonye ikoti yasumbanye ngaha. Akiona labda koti limeifunga vibaya. Arashobora kumva yati ikoti yasumbanye. Anaweza kusema hii koti bwana. Kugani usanga atishengero. Hii yasije ya. Bwana wetu asifiwe. Amen. Mukozi w'Imana rero keshi ntagira urubibe. Mtumishi wa Mungu waka au na mubwiye cyari kana kuri kwa cy'Imana. Akiwa anaifanya kazi ya Mungu. Imana yagize neza rero. Amen. Hanyuma reka tubaramuce. Basi tuwasalimie. Rimwe, kabiri, gatatu. Haze bene data Imana ibahezagirane natwe. Amen. Hanyuma reka
isabire y'abadiyakoni n'abadiyakonikazi, niombe mashemasi wa kike na wa kiume mwavuye mu mpande zose tutatakaje umwanya, mliotoka sehemu mbalimbali na kupoteza muda, kandi namwe tubaramutse, na ninyi tuwasalimie pia n'abashinga ntahe pamoja na wajumbe nabo nkingi z'ishengero. Ni hawa ambao sasa ndio nguzo za urusengero turimo izo nkingi zovaho. Tukiwa ndani ya kanisa, nguzo hizi zikitoka twoca tugwiremeka, kanisa hili tutalibeba. Sinzi ko tworushobora, sijui kama tutaweza, ahubwo ngo tumene imitwe kanisa itatuvunja vichwa. Aba nabo nibo nkingi z'ishengero. Hawa sasa ndio nguzo za kanisa. Iyo muriko muragenda, mkiwa mnaenda mumenya igikorwa Imana yabahamagariye, mjue kazi mlioitiwa, mumenya icyo mugiye gukora, mjue mnafanya nini. Nico gituma rero tuberekana ishengero. Ndio maana tunaonyesha hata kanisa. Reka tubaramutse, tuwasalimie. 1 2 3 haze bene data, Imana ibahezagirane natwe, amen. Hanyuma twagomba twerekane imisoro yacu nayo. Hawa vijana wetu nao baradufasha cyane, wanatusaidia sana mu gihe cyo gutwara ubutumwa, wakati wa kueneza injili baradufasha, wanatusaidia kweli. Kuko nibo batuje imbere mu gutwarira imiduga, ndio wanaochukua magari na mwanya mwiza wo kugenda kwa Imana. Tunapata muda mzuri wa kwenda kuhubiri injili. Haguruke mwambie tubaramutse. Basi vijana msimame, vijana wa Kristo Yesu, vijana wa kike na wa kiume tunaomba msimame, na bigeme bahaguruke. Hata ninyi mabinti msimame. Kuna wengine muri misi bafazi imiduga, wao sasa hivi wanaanza kufasha wanaba mu bikorwa byo guswaza ubutumwa, watasaidiana wao kusukuma injili. Msimame tuwasalimie. 1 2 3 kaze bene data, Mungu awabariki pamoja na sisi, amen. Bani wagiye neza, Mungu wafanyie vizuri. Tuko turabanda cyane, tunaendelea sana. Niko ndababona tuko turabandanya, naona tunaendelea. Tugenda gucana umuriro muri iki gihugu, lazima tuwashe moto ndani ya nchi. Imana idufashe, Mungu atusaidie. Uyu munsi tuko turavuga mu rurimi rw'Ikirundi n'Igiswahili, tunazungumza Kirundi na Kiswahili, ariko mu minsi iri imbere gatoyi, siku za mbele kidogo, tuzovuga mu rurimi rw'Ikirundi n'Icongereza. Tutazungumza Kirundi, Kiingereza na Kiswahili. Amen. Kuko twaravyaye abana, tumezaa watoto, nicyo gituma nao tutakiti chenze ko ndakizi, hata kama sijui najua kuko abana barakivuga, najua na watoto wanasema, kana abana yuko abana ishuri, na wako wanaendelea na shule, aho ndashike bazohashika, hata wote watafika. Tuwasengere gusa, waombe tu kugira nabo bahaguruke ndiko niko chimana, basimame tufanye kazi ya Mungu. Igihugu nari kinini, na hata nchi ni kubwa, tuzogikwira tuvuga ijambo ry'Imana, hanyuma abantu bakizwe, watu waokoke, ntizobazwa amaraso yabo, tusiulizwe damu yao. Nico cyatuzanye cyane cyane, ndio tuleta hasa, ntabwo dufise ibindi, hata tuwa na mambo mengine, kwanza wana kuvuga ijambo ry'Imana, tuleta na kulihubiri neno la Mungu. Abo Imana izohamagara kuruhuka bazoruhuka, wala watakao kupumzika watapumzika, abandi nabo bazobandanya, na wengine wataendelea. Bwana wetu asifiwe, amen. Bwana asifiwe, amen. Tumaze imisi tumaze duhunze, siku ambazo tunazo tukiwa tumekimbia. Jenda hunze ndi hagati y'imyaka 15 na 14. Nilikimbia alikuwa miaka 14 15. Ariko maze gushika mu gihugu cy'i Tanzania duhunze. Tulipofika Tanzania tumekimbia. Umwana wa nyuma ndavyaye afise imyaka 21. Mtoto wa kunyua niliyemzaa bali wa mwisho amaze kurenza imyaka ngiyo nahunze mfise. Ina maana na zaidi ya miaka bandi nilikimbia nikiwa nao. Abandi nabo bakuru babo baramaze kuvyara abandi bana. Wakubwa wameshazaa watoto wetu. Wewe nako ruhuka abo bazobandanya ibikorwa. Hata tupumzike wataendelea na kazi. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante. Basi kama mzee alivyosema, akasema juu ya mshauri wetu, na nafikiri na ndiye ambaye amekuwa ndiye mwalimu wa semina yetu jana, na niwe yabaye umukuru w'inyigisho zacu za nijoro. Kama wengine waliendelea, lakini yeye ndiye aliyekuwa ndiye mwalimu. Abandi bafashije ariko niwe yari mukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali shimo cyane. Na najua kina mama wamebarikiwa. Kandi ndetse na bafasoni. Haleluya. Amen. Na ninajua kwamba wanatamani tena na tena. Kandi lazima mwifuza kama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata mimi nilikuwa namwambia Muhama hapa. Najewe nilikuwa namubwiye Muhama hano. Namwambia ingelikuwa kule. Ndamubwira ati hobaye hariya. Tungejenga kibanda hapa.
twari gucurusago hano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tungeongeza siku tena. Twari kongera ku minsi. Lakini Marekani. Ariko muri kino gihugu. Nao dusenyi inkwi. Hatuna mahali pa kushenya kuni. Ndio cha vitungora. Basi yatatusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi mbarikiwe sana. Amen.
Angelite. Ufite umutware n'abana batanu. Ana mume na watoto watano. Urumva ko Imana ameza Yesu ashimwe. Barikiwe. Nanga Memphis. Nanga Tennessee. Mimi ni mnaishi hapa Memphis. Urihangana naomba nameze neza mu kuba yicura. Basi mtavumilia. Korome yangu haiko sawa. Reka tumanze tuteraga tuimbe kabla ya kuendelea. Harabakundana ni usangima nivyagiye. Harabakundana ni usangima nivyagiye. Nitwagira urukundo Imana izobana natwe. Nitwagira urukundo Imana izobana natwe. Harabakundana ni usangima nivyagiye. Harabakundana ni usangima nivyagiye. Basi aliyepaona atusomee. Wisabire umuka waragusobanurire. Kandi wirinde kumenyera amajambo y'Imana. Nutangazwe yuko wayumvishije umunsi cyawe cyo. Ariko amajambo y'Imana kubera kindi neno muri Mungu nakureba cyane. Ndani yako Numve kuko afite kugusigia kama bichamichami ndani yako. Ahubwo ugaragaza kwegera Imana. Cyane cyane mu ijambo ry'Imana. Mu masengesho. Hata kama wegera Imana. Wumuka waragusobanurira. Reka tugende gusoma amajambo y'Imana. Hakuna umuntu wanadusomera. Mtu mmoja atusomee, tasoma kwa Kiswahili. Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Amen. Kadusome mu izina rya Kristo. Ariko abo nkunda umutwe w'amajambo urukundo rw'Imana ngo nubwo abantu abo nkunda
dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Amen. Endelea mpaka 21. Iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nico kirimo urukundo, nuko twebwe twakunze Imana, ariko nuko nsubire ku murongo wa 10 mu ntunge. Iki nico kirimo urukundo, nuko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igituma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abo nkunda, ko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Ntawigeze kubona Imana dukundanye. Imana iguma muri twebwe, no kwikunda kuba guhinguwe muri mwebwe. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpemu yera. Natwe twarabibonye, tubishingira intahe yuko Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. 15. Uwatura yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we, nawe akaguma ku Mana. Nawe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ico nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe, kugira ngo tuze dushire ubwoba ku munsi w'amateka, kuko ubwoba ku munsi w'amateka, kuko ukwari ariko turi muri iyi si. 18. Nta bwoba buba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano, kandi ufise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi, aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise iki cagezwe kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene data wundi. Amen. Tumesimamia kuhusu upendo. Jambo ry'umutwe ryatubwiye ati urukundo rw'Imana n'urw'abantu. Kichwa cha habari kinasema ibyo ni jambo ry'umutwe. Hicho ni kichwa cha habari. Nitumenye urukundo rushimitse kugikumana no ku bantu. Jua upendo wa Mungu. Ese muri muruhe ruhande mwene data. Ese nanjye magaze he. Dore yo gutunza utakinyishe zirawenje. Na kitongea mkono na kidole ni urukundo. Urabona ko ukunda Imana koko. Una upendo na iyo umuntu afite urukundo agakunda Imana, ni lazima witondere ibyagezwe. Akaba
reka surema abankunda wapenzi dukundane nk'uko urukundo ruva ku Mana. napendane kwa kuwa Umuntu wese arakundana na kila pendaye akundana yabyawe n'Imana amezaliwa na kandi Imana naye anamjua. hano baratubwira ati umuntu wese akundana mtu yeyote anapenda yavuye ku Mana kandi azi Imana. Mungu tena anajua. Ese nawe niko biri urakunda koko urumva kumva urukundo rw'Imana ruri wowe. Ese numva kumva urukundo rw'Imana biri muri jyawe iko ndani yangu, ariko niba atagufise lakini kama hauna twaragiriwe neza tumefanyiwa niba hari uwo wikoreye muri wewe kama ukumva kuremereye cyane unasikia ni mzigo Yesu kumusaraba Ibrahimu Yesu msalabani yote nta kimwe atarangije yote aliyamaliza. ese kubera ko umuntu akuvuna ukumva uremerewe cyane n'umuntu Unasikia wamuha ukamwicaho ukumva ni ngombwa agakumva kumvororera n'imitima yacu papa ingutugirira neza uhoraho wera uri Imana ishobora byose uri Imana utajya unanirwa Uwiteka data ndaguhamagaye reka ijambo ryawe rigira ikibanza muri twe reka ijambo ryawe rigira ikibanza muri twe uri Imana ishobora byose reka ndakora ku bwoko bwawe bwakiriye amagambo Uwiteka ubakomeze 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 papa ubakomeze Uwiteka Yesu ndakwereka uri inyuma yanjye Uwiteka umwambike imbaraga n'inkomezi reka data rugaragarira muri we reka data ubure imitima y'ubwoko bwawe reka bacu bagwaye bakiriye mu ijambo ryawe uri Imana ishobora byose reka bacu badafite umunezero ijambo ryawe rifite imbaraga reka data umunezero wawe ururukire ku bwoko bwawe reka bacu bafite ibibazo Uwiteka bakubone babone ugutabarwa kwawe bamenya kuri Imana ishobora byose bamenya kuri umugiraneza papa bamenya kuri Imana bamenya kuri Imana Uwiteka ngo wiheshe icyubahiro ingubane natwe data reka umukora ku bukwawe reka niwuganza kibirenge kizima reka Uwiteka tugusabe muri bike
Tishibudi harubu ni mbawazi nufite ko amina. Amen. Abumvishije amajambo y'Imana Imana ibasanga. Bahati Selenge. Natoka Foro. Ndavuye hali ya muri Foro. Ninazalo 9 njaya bana 9 lakini 5 Mungu aliwachukua, 5 Imana yarabajanye na mume akamchukua. N'umugabo nawe yaramujanye. Bwana asifiwe mama. Bwana asifiwe tena. Bila kukawia sababu tunafungua. Tugatwaye umwanya kuko turiko turugurura. Tuingie katika kitabu cha Mhubiri 12. Tugende ku Musiguzi 12 mpaka 13, wakirudi tuanzie kisha wa Kiswahili atatumalizia. Umusiguzi 12 mstari wa ngapi? Soma. 12 mstari wa 13. Umusiguzi 12 ku murongo wa 13 habonye dusomere mu Kirundi. Mpaka 14 atamalizia. Arabandanya n'umurongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu. Turasoma Umusiguzi 12 umurongo wa 13. Aravuga ati byose byarumviswe, indunduro yavyo ni ubahe Imana, twitondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Amen. Amen. Endelea kwenda. Bwana ya murongo wa 14. Kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, bo n'ikintu cyose irishijwe, ari kibi ari cyiza. Amen. 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 Arwaje Kiswahili tusufashe. Tusome. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. 14. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe wa mama. Jina la Bwana wachuli hakichwa wa Kenya. Jina la Bwana libarikiwe tena. Jina la Bwana wachuli hakichwa. Ninamshukuru Mungu kwa mama aliyetuanzia kwa kufungua. Shimi Imana kumupasoni yatukugururiye. Alisema kuhusu upendo. Wewe yatanguye kuvuga urukundo. Na kweli Biblia inahakikisha ya kuwa usipokuwa na upendo, kandi Biblia nayo bishingiri nawe udafite urukundo Imana ntushobora kuyibona. Hapa tena neno linakuja linasema mambo ya kila kitu, yani msingi ya kila kitu ni kumcha Bwana na kuzishika amri zake. Nawe jambo ry'Imana atubwiye ko byose byumviswe, ariko indunduro yavyo ari kuba Imana no kwitondera ivyagezwe nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Amena. Huyu mwenyewe aliandika hiki kitabu cha Mhubiri. Huyu yanditse igitabo cy'Umusiguzi. Alikuwa tajiri sana. Yari umutunzi cyane. Alikuwa na wake, yari afite abagore, alikuwa na kila kitu. Yari afite ibintu byose. Biblia inasema akipenda kunywa alikuwa na kunywa. Iyo yashatse, Biblia itubwira ko ashatse kunywa yaranywa. Akipenda kula alikuwa na kula. Yipfuje kurya yararya. Lakini akaangalia yote akaona yakuwa ni ubatili mtu. Alikuwa aragwiza byose asanga ari ubusa gusa. Akaona akatambua ya kuwa kikubwa katika yote ni kumcha Bwana. Atatahura yuko igikuru ari kuba Imana na kujishika amri no kwitondera ibyagezwe nayo. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Chini neno linasema hivi. Naye poja jambo ryavuze ngo ataleta hukumuni kila matendo ya kila mtu. Kuko azoshira mu rubanza icyari cyo cyose. Na kila neno likiwa njema, n'ikintu cyose ari cyiza au likiwa mbaya cyangwa ari kibi. Mungu atuhurumie. Imani tubarire cyane.
Mimi nilikuwa nawaza kuacha uzinifu na kuacha kuloga na kuacha kuiba. Ukiacha manake unaokoka. Jewe nama niyumvira uretse gusamba no kwiba nibajije ubiretse ibyo kukijijwe. Kumbe na maneno ya vinywa vyetu vitapimwa. Ariko nasanze n'amajambo kanwa kacu yavugwa atuzoyabazwa. Mungu atusamehe. Imani tubabarire cyane. Kanisa la Bwana, acha niwaambie siri. Reka ndababwira shengero ry'Imana ibanga rimwe. Kila kitu tulikiacha. Ibintu byose twararetse. Lakini mtego ambao shetani anatutegea kwa sasa. Ariko umutego satana dufatirako cyane. Ni kinywa, ni munwa. Tuliokoka tukaacha kila kitu. Twarakijijwe duheba byose. Lakini kinywa, ariko munwa tulishindwa kuokoka. Twararetse gukizwa. Sasa nakuambia kuhata kinywa maneno yako yatapimwa. Lero ngoma ndakubwire ko amajambo uvuga azogerwa. Kama upendo umepoa ni kwa sababu ya maneno. Nimba urukundo rwagabanutse kubera amajambo. Mungu atusamehe. Mani tubabarire cyane. Wamama sisi ndio kanisa. Abakenyezi ni twebwe shengero. Na wanasemaka nyumba ni mama. Kandi baravuga ko inzu ari umugore. Sasa sisi wa mama ndio shetani iko natumia kwa midomo yetu. Ariko cyane satana akoresha twebwe abapasoni kuri iminwa yacu. Amen. Amen. Kama kanisa linachanganyikiwa ni midomo. Asanga ishengero ryovurugika ni minwa. Amen. Kama huku nyuma wanagongana ni midomo ya wamama. Namba ini nyuma vyogorana ni minwa yacu abakenyezi. Sasa Biblia inasema maneno yetu yatapimwa. Ijambo linavuga ngo Biblia majambo yacu azogerwa. Amen. Amen. Acha tuokoke na maneno. Reka dukizwanye na majambo. Amen. Amen. Hakuna upendo tutafanya wakati tungali na maneno. Na rukundo tuzogira tugifisa majambo jambo. Kwa sababu chanzo cha uharibifu ni kinywa. Kuko intango yo kononekana ibintu n'umunwa. Amen. Amen. Shetani alituficha ile siri kabisa. Ivyo satani yaratunyegeje iryo banga. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuangalie midomo yetu. Imani dufashe kugira ngo tubashe kuraba iminwa yacu. Tuchuje maneno. Uyategura majambo. Mbele ya kuinena uiangalie kwanza. Utaravuga ubanze wiyumvire. Amen. Amen. Tukiacha maneno upendo tutaurudisha. Tureta majambo urukundo tuzogaruka. Tusipoacha maneno upendo. Ariko tutareta majambo urukundo nabwo ruzogaruka. Amen. Amen. Amen kanisa. Amen. Unajua kama mama ni jeshi. Murazi kwa wakenyezi turi ngabo. Macho ya Mungu inatizama ni wa mama. Nyonga zuhoraho zitegereza abakenyezi. Na macho ya shetani inatizama wa mama. Kandi n'amaso y'umugwanizi nayo yakaraba. Shetani akitaka kuharibia naendea mama. Umwasa agomba konona acha mu mukenyezi. Ndugu Pastor jana alinisaidia sana. Pastor rero yaradufashije cyane. Alikuwa ku kipindi chetu cha wamama. Yari mu mwanya wacu w'abakenyezi. Kuna neno alisema ngo twebwe bapapa ngo nitugorana. Kuna jambo alisema ngo twebwe abagabo. Sisi wanaume yani tuko rahisi sana. Amen. Amen. Alisema kweli. Yavuze ukuri. Kama wanavurugika ni sisi wa mama. Namba by'abagora abagabo biba bivuye kuri twebwe abakenyezi. Abo biko sawa. Aba bimeze neza. Mungu atusaidie. Mani tutabana. Acha tulijenga tena kanisa. Ni mure twubake kandi shengero bakenyezi. Tunalibomoa. Kuko nitwe twarisenyuye. Tumebamoa kanisa kwa maneno. Nitwe twasenyuye ishengero n'amajambo. Amen. Amen. Acha tuamke tujenge tena. Reka tuvyuke tujuma kukuri shengero. Angalia mahali ulipoangukia. Biblia inavuga ngo urabaho watanga kugira ngo wihanugaruke kuma. Sasa tuchuje midomo yetu. Lero tunabe iminwa yacu. Mwambie Mungu apitishe kala. Ubwire Imana itishikara ku munwa wawe. Tupate tena kujenga yale. Kugira ngo tubashe kongera kubaka. Amen. Amen. Tupate tena kujenga. Tushobora kongera kubaka. Tena kutengeneza. Tuongera dutegure. Yameharibika vyononekaye. Jina la Bwana libariki. Jina la Bwana libariki. Jina la Bwana libariki. Jina la Bwana litapimwa. Ijambo ryose rizogerwa. Bwana likiwa niba ryiza cyangwa riribi. Tuogope Mungu. Dutinye Imana. Amen. Amen. Tuogope Mungu. Dutinye Imana. Sababu na neno itapimwa. Kuko ni jambo lizogerwa. Basi neno hili libaki kwangu na kwenu. Amen. Nasema asante kwa sababu unatupenda. Kweli upendo
wako unapita kiasi. Ndio kwa maana ulimtuma mwana wa pekee kuacha utukufu ushuka chini, ni kwa sababu ya upendo. Sasa utusaidie kwa upendo ule ule, utujalie neema siku moja sote tukuone mbingu. Asante maana utayafanya hayo, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Majambo y'Imana ni meza. Maneno ya Mungu ni mazuri. Kwangu nimeshabarikiwa vya kutosha. Jewe namaze guheza gibwa bihagije. Sijui wewe je. Simenya nawe bimeze gute. Ugomba kuraba, unahitaji kuangalia. Je, umekaje na mume wako? Mbega wicaye gute n'umugabo wawe? Mbega umeze gute na mwenyekiti wawe? Bimeze gute n'umurongozi wawe? Mbega abakina mama murumvira ababayoboye? Je, wakina mama tunawastii wale viongozi wanaotuongoza? Jambo ry'Imana liratubwiye ngo buri muntu wese igikorwa cyo kizogira gute kizopimwa. Neno la Mungu limetuambia kama kazi zetu zitapimwa. Kandi ngo naho wakora ibimeze gute utagira urukundo, hata kama ufanye namna gani au kwa jinsi gani, kama hauna upendo, yose biba bifuye, yote ni bure. Kubw'ivyo ni wewe nanje, kwa hiyo ni wewe na mimi tuangalie bega bimeze gute. Je, viko namna gani? Reka dusabe mama wa Mizuri atuzanire igisirimba hano. Tumuombe mama wa Mizuri, hanyuma dusabe abo kuvyombo. Aba bantu rero barakunze kutwangusha cyane. Basi watu wa muziki msituangushe. Mama wa Mizuri utuletee igisirimba hapa. Mama wa Mizuri. Alafu wa mama tuchangamuke. Wa mama ni jeshi kubwa jamani. Mama tunajiamini hapana. Unajitera haya, tusimame. Tusimame bikunda haguruka dushimira duhimbaza Imana, dutangura turirimba ati ku ngoma yaranesheje, urupfu yarunesheje. Amen. Wabana babwira ikintu kimwe, Yesu aradukunda. Yesu yarankunze jewe, naragwaye coronavirus inda, Yesu arankiza, biriko biranga ko mpema, ndavuga nti uri ku ngoma Yesu. Amen. Abafite ibyombo Yesu. Aya mashi. Wewe
yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwa cyane. Abaturirimbye igisirimba, Mungu awabariki sana. Hanyuma abagabo ndibaza bari baturoreye. Wababa mpo! Tupo kabisa ndani ya Yesu 2021 na kuendelea mpaka Yesu arudi. Amen. Tupo kabisa ndani ya Yesu 2021 na kuendelea mpaka Yesu arudi. Amen. Majambo y'Imana kandi tunaendelea na kuyasikia maneno ya Mungu. Uchungire aho wagejeje, ushikilie pale pale, ugumye ntuhabura utakaza, yani ushike usipoteze. Gira mugenza we kumwe wamubwira ubwa mbere, rudia kumwambia jirani yako kama ulivyomwambia pale mbele, usinitikise juu naenda kupokea chakula. Reka dusabe mwenyekiti wa Nashville, tumuombe mwenyekiti kutoka Nashville kugira ngo asengere abakozi babiri kandi umukozi umwe agiye kubandanya, basi afike hapa kuombewa mtumishi wa Mungu atakaye kwenda kuendelea. Senge maana turagushima turagukengurukiye ukuntu wabanye natwe, watugiriye neza ishengero ryawe mwami data bujuri mu ijuru aho twinjira, twakwiragije mu biganza byawe mana data bujuri mu ijuru, twakwinginze kugira ngo bane natwe mu bikorwa byose bikorekera hano mana, noneho bigeze tugiye kukwereka mana undi mukozi mana, era bagiye kwinaga imbere y'ubwoko bwawe, wewe niwe uzi bikwiye imitima yacu Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo umukoreshe nk'icyombo gusa, maze umuhagarike ku rutare rwa rutanyiganyiga, turasimwe mu mbiza abadayimoni zimwe zose zikamuvugisha imidagomba, turasimwe mu mbiza abadayimoni zimwe zose zikamuteshegiza Yesu Kristo, turakwinginze mana kugira ngo ubane natwe, maze wugurure imitima yacu kugira ngo mana data wigishire mwami ijambo ryawe rije mu ishengero ryawe, mu mitima yacu ryicare, maze ntirice mu gutwi ngo riserukire mukundi. Yesu Kristo uzobukoze kugira ngo uduhe kuzigama, kubera aribyo bizoba inzamuzi izodushikana mu ijuru iwawe. Yesu Kristo urabana natwe muri byose, utugirire neza, maze umukoreshe mu kugomba, uzobukoze Yesu Kristo, ni kubw'izina ryawe gera mwami tubisavyemo. Amen.
uyo muririmbyi aravuga ngo mwijuru so gupfa gukanda. Mwimbaji huyo alisema mbinguni sio kuingia. Sengero turinjira Hapa kanisani tunaingia. Umuntu wese akiyinjirira. Kila mtu anaingia. Asisidiwe mu mutima ntabyo ana mambo yake sasa tuyaone. Yagiye kuri ya ntebira. Lakini yeye akatia katika kile kiti anamuona. Mungu apewe sifa. Nishimye kongera guhagarara muri kino najivunia tena kusimama mbele ya ishengero ry'Imana. Mbele ya kanisa la Mungu. Mbele y'abakozi b'Imana. Mbele ya watumishi wa Mungu. Nari impambaye. Kwa kuwa mimi si iteka ry'Imana ya Nyamuhanga. Bakiri muto tangu nikiwa mdogo ushika ubushaji mpaka sasa ndamukunda Yesu. Nampenda Yesu. Uzabigeme natamani wasichana mkunde Yesu. Mpende Yesu. Misore vijana mkunde Yesu. Mpende Yesu. Hivi vyombo na nyie wajuru ngo tuzoririmba mbinguni tutaimba komeye cyane. Yani amen. Icyubahiro ni njima naririmbe kuva ndi umwana mutoya nirimba tangu mtoto saza mpaka sasa twari kumwe je nabwiye ntibarankoze mu izosi tuliokuwa nao niliwaambia kama ni wale ntangurira hasi ndio maana naanza chini umve ko hari akantu koduka kagakorora hadi nisikie kama uongozi. Rero nashimiye abakozi bose barenze hano. Washukuru watumishi batubwiye amajambo akomeye. Wametuambia maneno ya tano. Ugenda gusancishaho hejuru. Mimi tu ni kushinilia tu ijambo ry'urukundo. Neno la upendo. Bananiye abana b'abantu. Wameshindwa wanadamu. Kandi aho niho Satani yahagaze. Na hapo ndo shetani. Bajya barokore wale wa Kristo. Inzoga ntibanywa. Pombe hawanywi. Ntibasambana. Hawafanyi washerati. Ntibiba. Wala sio wevi. Ariko lakini urukundo ruve muri bo. Lakini upendo utoke ndani yao. Bakorana iminsi yose. Watumike pamoja baririmba. Wakigishanya. Abaririmbyi baririmba. Udukokora iyo nyene. Amajambo nk'uko umukozi w'Imana yabivuze. Imana idutabare cyane. Ushobora gusigana amavuta. Hatupakani mavuta. Ufise nzobashiramo. Abakozi bacu batwigisha. Abatumishi wetu wanatufundisha nabo barondera ijuru. Leo wanatufundisha nabo barahaye bigisha mukuri. Kama wanafundisha katika kweli. Torijamo. Mbingu wataingia barongoye. Na wale ambao wanaongoza guteba. Sikuja kukawula uyu munsi ari umunsi wacu wa nyuma. Hii ni siku yetu ya mwisho. Kumwe twaraganiriye uko dushobora. Wale tuliokuwa nao jana tuliongea vya kutosha. Ila bigeme turi kumwe nga. Nataka niwaambie wasichana tuko nao. Umukozi umwe aravuga ati yewe abigeme bacu baragoye. Mtumishi mmoja alisema wasichana wetu inkuru y'imbarirano sio habari ya kuambiwa. Ibyo niboneye n'aya maso yanjye. Nimeona na macho yangu. Umwigeme ari kumwe n'abandi bakobwa bahari biwe. Msichana akiona pamoja na wasichana wenzake aravuga ngujya muhungu yaje kundesha. Anasema yule kijana amekuja kunichumbia. Nikamwangalia. Umenya umuntu ashoya amavoka. Yana nafikiri ni kama muuza voka. Ivokora zikora neza. Unajua kama avocado yabonye yabuze ikintu yo muharura ko ngo umenya umuntu ashoya amavoka. Yani alikosa cha kumhesabia basi akamhesabia hiyo. Kandi ndio kujya. Voka ni tunda nzuri la kuliwa. Na vitamini. Tena lina vitamini. Imani mfashe. Mungu atusaidie sana. Katika majambo ya imani. Acha tuangalie maneno ya Mungu. Akugendemo msichana ubebe haku. Ni wamwemera. Leo kimukubali. Bana mahoro. Ishi kwa salama. Turabijambo ry'Imana muri Zaburi 34. Zaburi 34. Turasoma duhereye ku murongo w'17. Tutaanzia mstari wa 17. Turafisa abasomyi beza ngaha. Tuna wasomi wazuri hapa. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Tumaze gusaza nitubona. Sisi tayari tumezeeka tuone. Kaje n'amaso baranayakoze. Hata mimi nilifanywa na operation ya macho. Kuyihuiriza gusa. Yani ni kule kupapasa papasa. Nababwiye nti je myaka 66. Nina miaka 66. Nababwiye ko mfise abana ndwi. Niliwaambia kama nina watoto 7. Urabo bana ndwi uwa nyuma byaye 5. Katika hao watoto 7 wa mwisho amezaa mara 5. Nababwiye ko mfise abuzukuru 23. Niliwaambia wajukuu wangu abaje mu nyuma zanje bose nta numwe yashikiriye. Waliokuja nyuma yangu pastor yaranyisumbije abana benshi gose. Mchungaji aituzidi watoto wengi.
15 umlezi wetu n'uwapfuye wa 16 na aliyekufa wa 16. Nabyaye Mimi ni 7. Mfise 23 abuzukuru. Nina wajukuu 23. Mfise abuzukuruza babiri kubera bajara amahasa. Nina wajukuu kubera mapasa. Basi usikie kama niko mbali. Mswahili nawe yavuze ngo, na Mswahili alisema kinywa ya mzee inanuka lakini haisemi uongo. Haleluya! Ndabivuga tutasema kuko ni jambo ry'Imana. Kwa ni neno la Mungu. Abahabonye mu dusomere waliofika pale mtusomere Zaburi 34 mstari wa 17. Tusome mu izina rya Yesu. Amen mama. Abagororotsi baratakana. Kuri 17 abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Amen. Bandanya ushitse kuri 22. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi, abanga umugororotsi bazocigwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mu bamuhungirako nta n'umwe azocigwa kwiteka. Amen. Abahungira kuri Yesu wamkimbilia Bwana azocigwa kwiteka. Hakuna ambaye atakayehukumiwa, hakuna ambaye atakuzwa nje, isipokuwa atamwegera bihagije. Mtu yule ambaye akumsogelea karibu, huyo ndiye atahukumiwa. Ibuye rikomeye, kwa kuwa hakushikilia jiwe imara. Sibagaye wale wajengaji waliolidharau walihinduka irigumye furuka, likageuka kuwa msingi kamili. Ntibazomaramara, wenye haki hawataibika. Abagororotsi bazokoma bahagaze, wenye haki wataendelea kusimama. Niteguye kumva inzamba y'Umwana. Tena hao wako tayari kuisikia parapanda. Niteguye. Je, umejiandaa? Niteguye. Umejiandaa? Imana lihabwe icyubahiro. Jina la Bwana libarikiwe. Uru ruhande muriteguye. Upande huu umejiandaa. Abakozi inyuma muriteguye. Na watumishi nyuma wamejiandaa. Mungu awabariki sana. Umwami Yesu. Tujiandae kupokea Bwana yu mlangoni. Mwabonye ibihaye biba. Mnaona yanayo matukio yanatukia. Siku zilizopita abahanuzi barasemereye. Manabii walisema ati yemwe dufate imyanya yo kwisonzesha. Jamani, tunashika mida ya kuomba. Usenge, muombe. Biri imbere birakomeye. Mambo yaliyoko mbeleni ni hatari. Watu watakufa sana. Mimi sikuwa ariko kubwa Yesu, lakini kwa kuwa ni wewe Satani na maana kubona. Amen. Nasema wewe Shetani ninakuona. Igihe kimwe bantumiye muri Arizona, kipindi kimoja walinituma alika kule Arizona, nikavunjika mguu. Ndavuga ndi maana yanje, nikasema Mungu, aba bantu bamaze gukata itike yabo, hawa watu tayari wamenipia chebe bigenda gute. Sasa itakuwa aka kaguru ndakicarike muri iyi. Sasa aka kamguu ntibishoboka, haiwezekani. Maze ndavuga ndi nzogenda. Basi nikasema nitaenda. Banipe nicare, wanipe kiti nikae, kijya cyo wantumye ili niseme ngaruke, kisha nirudi. Amen. Ndakubwire, nikwambie, narasize ko na karato kareshe, niliweka kana ubutumwa, nakasimama nikaukala bibi kanga nipima, yani mguu umevimba unalingana. Nikawabonye, nikamwambia Shetani, haya jina la Bwana libarikiwe. Amen. Munsi leo uko 8 nahagiriyemo ibibazo byinshi. Mwezi wa 8 nimekutana na shida, nahagiriye n'umunezero, na tena nilipata hata furaha. Tariki 14 ndongo mukazana ha muri Amerika. Tarehe 14 nilipata mkazana au malikazi hapa nyuma. Mchanongera ndabura umugore wa muramwanje mu Burundi, na kisha nikampotewa na shemeji yangu. Aho rero umugabo wanje ni yari hivi, mume wangu yuko huko. Umurumu nawe yabuze umugore ari yari, mdogo wake amefisha mke, alikuwa kweli. Tariki 14 harusi
Na tarehe 14 ilikuwa ni harusi. Tarehe 20 aja mu Burundi. Na tarehe 20 akaenda Burundi. Matariki 28 bene uko abarapfuye muramu. Kama tarehe 28 basi akawa amekufa huyo shemeji. Hapo ni mu 8 mu kuchenda ndoa yetuza ngaha muri. Hiyo ilikuwa ni mwezi wa 8 na mwezi wa 9 tunapokuwa. None kabiri gute wa mugabiyo biri gute. Basi nikasema mambo yako haya bwana yako haya. Kukatitike nzogenda. Wamekwisha kukata tiketi sasa nitaenda. Kutari mu Burundi hari bindi genda nyene. Sasa akasema wewe hauna ya mfanye mugabakunda Yesu. Namshukuru Mungu. Anikatazi. Ndio umaze kusaza. Sasa hivi niko naho nari nkiri muto. Na mbele nilikuwa bado kijana. Nagenda hija no hija. Nilienda mahali kupugira Yesu. Naenda kumtetea na kuhubiri kubarire. Nataka nikwambie tumiwe ikwaya yacu. Tukialikwa kwaya yetu. Ali Bujumbura kuko keshi niyo yakorera. Hata kama yuko Bujumbura jua alikuwa anafanya kazi kule. Turagiye mu gitera. Basi na kumwambia tumeenda huko Mkayogoro. Kule Kilemba. Kule Kishiha. Ndio muririnzi. Mimi nilikuwa na surandaba ndi mu nkambi Mutabira. Leo unaniangalia. Waandike kuri YouTube usonga mbere. Waandike kuri usanga ndikumbira Yesu. Haleluya. Mungu asifiwe. Imani idufashe. Mungu atusaidie. Yesu. Nampenda Yesu. Chomba abantu twese ninawahitaji na kuombea watu wote. Tumpende Yesu. Buri nta mukozi yohaguruka yigisha urukundo. Hakuna mtumishi atasimama tena kuhubiri upendo. Mambo yatajileta yenyewe. Jambo jimana lero liratubwira. Na hili neno la Mungu limetuambia. Abagororotsi baratakanje Uhoraho arabumva. Waliliao naye Bwana akawasikia. Abakiza amagorwa yabo iyo. Akawaponya na taabu zao zote. Abagororotsi dutakamba Uhoraho aradukiza. Wenye haki wanalia na Bwana atatuokoa. Baba hanuzi bamaze imisi bahanura. Wale manabii wanao siku wanatabiri. Uraza abantu bahaye barapfa. Mnajua watu wanakufa. Uzabumba ngaho hafuye abantu 5. Utasikia hapa wamekufa watu 5. Aha hafuye abantu 6. Na hapa wamekufa watu 6. Navuze ngo nabuze mdogo wanje. Nimewaambia kama nimefiwa na bibi mdogo. Abantu bakera twarakunda na bamazina. Mnajua siku za mbele mtu mkiwa na jina moja mlikuwa mnapendana. Urukundo rwari rukomeye. Upendo ulikuwa umezidi sana. Wamaze guhora. Lakini leo hayako tena. Ndivyura. Lakini nataka nikwambie hebu chochea karama yako, chochea karama yako, chochea upendo urudi. Hakindu witeka tubira. Hakuna kingine Bwana tuambia. Ntilibesha. Neno la Mungu alisema uongo. Jambo janditswe muri kino gitabo. Neno ambalo limeandikwa hapa. Inasema kweli. Nakwemeje nijukuri. Na mimi nakushukuru kweli. Wenye haki wakilia. Bwana anawasikia. Atabishura. Na anakuwajibu. Je, navuze ni. Mimi nilisema. None maana ko wandwaye muri Amerika. Je, Mungu mbona umenibeba kule Amerika? Abana bose size mu Burundi. Watoto wote wamebaki Burundi. Abandi muri Tanzania. Wengine Tanzania. Shitse muri Amerika mbaye ikimuga. Nimefika Amerika nimekuwa. Inchuro 11. Wamenifanyia operation mara bigenda gute. Sasa itakuwaje? Ati wewe nzogukoresha tu. Nitakutumia. Aba twari kumwejo. Naragiye mu Faransa mu giterane turakubita ubutumwa hari. Tulienda kule Faransa na kueneza injili hata leo. Ndio kije kiva. Sijui kimetoka wapi. Ni Kifaransa. Sijui mimi Kifaransa. Sinzi Kiingereza. Sijui hata Kiingereza. English sikusoma. Ariko ndasoma Biblia. Lakini ninasoma Biblia. Umumama mwetu korana. Mama mmoja tunatumika naye. Ku murongo. Kwenye mtandao. Tujye mu vyenyi bagabo bazovamo bamuturira mu nzira. Nyine yama yatemaguja afata ibirere nibindi agenda. Yule mama basi watamlia Faransa kweli azovayo. Sasa kule jamani atatoka. Turi kumwe na Yesu abagororotsi. Tukiwa na Yesu tunamuhamagara kitaba. Imana kadutabara. Amen. Amen. Turashika indege iratura. Tukafika ndege ikatua. Nta muntu n'uyu tuzinanye. Hatufahamiani hata mmoja. Faransa.
Mfaransa. Hicho kintu sinzi yo kivuye nani na kivuze ku misiyoni. Hiki kitu sio kimetoka wapi? Na tena kimerudia. Abakozi b'Imana ikije muri we urakivuga haba hari ntumbe. Watumishi wa Mungu kipenda na sio batakambye abumva wale wenye haki na Mungu anawajibu. Cyo gihe nani wayu kubuje namba y'ikirato kinija baha abantu bamugaye. Nilikuwa na mguu umevimba na kile kiatu ambacho wanawapa wagonjwa. Kinga bansukumako. Basi wakaniletea kabasi. Batangura kumbaza ati none tugushira he. Sasa wakaniuliza tutakuweka wapi? Nugambere shitabu mu Faransa. Mimi nikasema ni mara ya kwanza kufika hapa sijui. Unone tubigenza gute? Sasa tutafanya nini? Vuga wewe sohokana utware hari abantu bategerera baje kubakira. Basi wewe nitoshe kule nje wanaposubiria watu. Koga yaranyakiya umugabo arasukuma arangana hari. Basi akanibeba kule. Akatugenda turafonda ibingereza byo tutazi. Hapo tulikuwa tunajaribu kuunganisha English na tujue. Nta muntu umenya ngaha kwakira. Wewe umesema haujui mtu atakaye kupokea. Hoya nukuri ntawenzi. Mimi simjui. Ariko biragenda neza. Lakini Una mugabo agira ubwenge. Huyo baba akafanya hicho. Uyu muntu kavuze ko atamuntu amumenya. Huyo kwa ndamutandukanye n'abandi ndamushire hirya. Acha nimtofautishe na wengine. Abantu bicaye ku kibuga c'indege je wantwara inyuma. Basi watu wamekaa hivi wanibeba nyuma. Mbona umumama umwaraje? Yule Mungu siyamchukia nikaona mama mmoja na kuja. Mama w'umunyarwanda kazi. Mama w'umunyarwanda. Uje kuntora ngoje. Basi ambaye amekuja kunichukua ni yule. Akasema uje kuntora ngoja. Ni yule ambaye amekuja kunichukua. Wewe wabuze uje kugutora kutamuzi. Wewe ulisema haleluya. Imana yachi hagichuwa. Mungu ni mwema pewe sifa. Ntinuja kabisa ndio waje kuntora. Nikamwambia ni yule ndio amekuja kunichukua. Ewe nyamugore nawe yaza yandindiriye yarushe araraba ngaha arabura ariko hari agasinye twari twahanye nguzo ngiye nambaye ndamutumira ifoto abarayifise mu isimu. Basi tulikuwa nimemtumia ishara nikamtumia nguo ambayo nimevaa nikamtumia picha. None ko agiye umukura uje kuntora nujya nyene. Basi nikasema mbona ameenda yule ndiye amekuja kunichukua. Agomba banzarengana hatambona abone kwirukanga mushikire. Sasa alikuwa anahitaji kwanza apite asiponiona halafu akimbie. Amwambie na ngoma daho uronderike. Araje kusobanurira rongo munyarwanda nikirundi ni sawa. Basi walikuja kunitafsiria juu Kinyarwanda na Kirundi tunaendana. Ati nje kutegera umuntu avuye muri Amerika. Mimi nimekuja kumpokea mgeni kutoka Amerika. Ati none uramuzi. Sasa unamjua. Atoya sinda mumenya. Mimi simjui. Ngono nikinyemeza yuko ari uje gutora ni giki. Sasa kitakacho nijulisha kama ni wewe umekuja kumpokea ni nini. Acha nyamugora ati ko nisimu yiwe yanje irimu irazima tariko hariho ifoto yari yanyereza namwereka gatonyi simu yicaira katika. Basi kuna picha alikuwa amenitumia lakini moto wake ndio. Sasa alimuonyesha yule baba alipokuwa anamuuliza lakini moto ukawa umesipika. Tugende basi twende. Acharamuzana akamleta. Amaze kumuzana alipomleta chanda mugumbira basi nikamugumbirana basi tukakumbatiana twabanye yani kama vile kubera ku rukundo rwa Yesu kwa kuwa ni upendo wa Mungu. Amaraso yarabonye umwana w'Imana aje gutegera umukozi w'Imana bila simbana. Basi damu ilisikia watu amekuja kumpokea mtumishi wa Mungu na tukakumbatiana. Aha nyene kuri uyu muntu tuhasiga ubutumwa. Basi kwa huyu mtu tuache injili. Mubarira abana b'Imana mwambie watoto wa Mungu bafise ikintu kibaranga wanayo halama. Wewe yakubwira ntiyambwira ati mpe mu Imana niwe yamubwiye ko ari we uje kuntora. Nilimwambia kama Roho Mtakatifu ameniambia kama ni wewe umekuja kunichukua. Mugabo araryoherwa aragumanda akafurahi na kustaajabu. Jesi ndavyumva akasema mimi sielewi ni Yesu ni wabikora. Nikamwambia ni Yesu ndiye amefanya. Leo yamenye Yesu mtu aliyempokea Yesu amahoro ana amani na furaha. Wewe muri Amerika tuko hapa Amerika ni tutazi nanyi. Nimeenda kukutana na yule simjui na kunibeba ndani ya nyumba inzu yose akanionyesha nyumba yote. Ati rero sasa akaniambia kwangu ibijewe ngiye kukazi murazi ubuzigo muri mimi. Basi nicho kimwe chakula hiki lakini mimi nimeenda kazi. Wijyanire ngaho ntangora. Wewe urare salama kuna shida. Mu nzu y'umukobwa wanje wifura. Unafikiri ni mu nzu ya kabiri cyangwa ya gatatu au ya watatu. Tugiranira ibihe byiza. Tukafurahia siku nzuri. Yavuye ku kazi. Tulipomaliza haya alipotoka kazini. Arantora. Basi akaja akanichukua. Nyene iyo tugiye kugirira igikorane. Basi tukaenda mjini kwenye ntibazomara mara. Wenye haki hawataibika.
wanafaidika. Iyo batakamye uhora harabumva. Wakilia Bwana akabishura na kuwaponya. Mufate Yesu n'umwami. Mshike Yesu ni mfalme. Yesu n'umwami. Nimshike Yesu ni mfalme. Na niwe yemeye kugira ngo nkore bino bikorwa. Na ndiye alikubali nizifanye kazi hizi. Yesu kabona ngomba kunanirwa unyeze nta. Nilimwambia Yesu wangu ukiona kama nitashindwa basi nitakase niondoke kuko navuze ubutumwa ahantu henshi. Shetani anaweza kuniumiza kwa kuwa nimehubiri mahali pengi. Jambo natanguriyeko. Mlikumbuka neno nililoanzia. Umukobwa ngo Yesu umusore ngo umenya ngo atwara amavuka mu isoko. Binti alikataa kijana akamfananisha na muuza avocado. Mwamisore musenge cyane. Vijana muombe sana. Masemina imyaka 50 ndi kwigisha semina. Mimi nafundisha semina. Miaka 55. Ugenda usengura binamba yigukwiye. Ombe Mungu angalie namba alikushira mu nzu. Basi uweke ndani ya nyumba. Kirato kiroka. Basi ukochohagirira amago. Utapata hasara. Tutabare cyane. Mungu atusaidie sana. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Kandi akiza abafise imitima ijanja. Na waliopondeka roho huwaokoa. Uhoraho aba hafi y'abafise. Bwana yu karibu na wenye mioyo iliyopondeka. Kari mwijwi ryagiriza ikibi. Roho zisizokuwa na nia mbaya. Imani dufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Tugirire neza. Mungu atusaidie sana. Chenda charavuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Ariko Uhoraho ayamukiza. Lakini Bwana mponya na yote. Ufisi ngorane. Ukiwa na shida. Ufisi bikugoye. Kama una matatizo. Ubarire vyose azobigukiza. Mwambie Yesu yote ataondoa. Yiteguye kugirira neza. Yeye yu tayari kuwafanyia vema mpendao. Na ubapenda wapendao. Udahumeka. Na wale wanitafutao. Nenda tagomba kuzobona Imana. Nani ambaye hapendi kuona Mungu? Mufata ibirere mukaza mugikorana. Angalia jinsi mnavyosumbuka kuzishika safari kwa ajili ya conference. Mungu atusaidie sana. Uko bibereye abatoranijwe. Tuende sawa sawa na watakatifu. Ili parapanda ikilia. Tuze tumusanganire. Tumlaki. Tugende kuruhuka. Twende kupumzika. Jewe ndavye iki gihe. Mimi nikiangalia wakati munezero urimo pe. Hakuna furaha tena. Uza iki ngiki. Unasikia hiki. Bavuze iyi corona turimo ngo nakantu gatonya hagiye kuza rurandura. Wamesema hii COVID ni kitu kidogo lakini itakuja nyingine. Tumuhamagaye Yesu. Lakini tukimuita Yesu tabara. Anatuponya. Mtu wese afise gari yiwe. Mtu ana gari lake. Kugira ngo hari coroshe gitangwe ntiyaduteye ubwoba. Yani hakuna chepesi ilipoanza abakozi b'Imana abantu ntibajugumye. Ilipoanza watumishi wa Mungu watu tulidhoofika sana. Yamubona buke ukavuga ngo shimwa Yesu. Yani ulikuwa unalala ukiamka unasema asante. None uyu munsi ntituriho. Sasa si tunaishi. Uwabona kwa kwiye kugendera mujana. Yule ambaye alimuhitaji harahiri wabapfa bapfira mu mwanya. Ni heri kwa wale wanaokufa wakiwa katika Bwana. Bapfiriye mu byaha. Ni huzuni kwa wanaokufa katika dhambi. Mana yanje. Ntakundi bane banje tuzohurirayo uwiteguye. Mungu wangu watoto wangu. Tuzobonanira mwijuru. Tutakutania huko. Utiteguye nawe. Na kwa yule ambaye bado kujiandaa. Ni hivyo. Rukana 2015. Tu macho ya mwisho ni 2015. Ye mugukwe kumuhungu wanje agira kabira. Nilipokwenda harusini kwa kijana wangu wa pili. Maze kubura mama ndategura kugenda. Nilipofiwa na mama niliandaa kwenda. Ndiranga kabisa biranga. Basi ilishindikana kwa ajili ya COVID. Ndio ndategura. Sasa niko najiandaa. Kusaba masengesho. Nikuombe Mungu yuko ngenda. Nahitaji kwenda. Nateuru rushinge ruhaye ruza kwenda. Bila kudundwa hii vaccine. Basi nugurukirwa. Mimi bado nukuko nini? Sinshiri urubanza barutera. Sijafungukiwa wala sijahukumu yeyote aliyempata hiyo vaccine. Urubanza wala usimhukumu ambaye haturi mu rugamba. Sote tuko katika kiwanda. Tuko tunatengenezwa. Tuko tunatengenezwa. Mafundisho ni mengi. Akakubwira. Huyu anakuambia bahabaganza. Muwaheshimu wakuu. None basikuzana ibibakingira mwange. Sasa wanaleta mambo ya kuwastiri, sasa mnakataa. Kuba turi batonya hari ibishinga badutera ngaha byanarasebuye n'ugusebura. Tangu wadogo walitudunga masindano hapa. Nao babwira ngo turaguha amahera ngira ko twari mu bakene. Hawakutuambia kama watatupa pesa. Njoo ya wasebo tugutere turaguha amahera. Njoo tukudunde kisha tutakupa hela. Ariko uyu munsi ari kuvuga ati nimuze turabaha amahera. Njooni tutawapa hela. Ni igikico dutandukanya n'urukundo rwa Kristo.
Sasa ni kitu gani tutenge na upendo wa Kristo? Ni hizo pesa. Tuhagarare. Tusimame. Wabagororotsi iyo batakambye arabumva. Wenye haki wakilia na waponya na tena na wajibu. Mungu awabariki. Nanezerewe cyane kuronka. Nimefurahia kwa muda huu. Kugira ngo nganire nawe. Ili niweze kuongea nawe. Nganiriye na ba mama. Jana tuliongea na mama bana bitwari uyu munsi muturondera semina ya ba papa. Wamama jamani wameomba. Semina wa kina baba. Nimepitisha hilo. Amen. Abyumvise. Mmeyasikia semina ya baba. Wamama wanahitaji semina ya baba. Nikindi gihe bibonetse tugakora na twese. Na wakati mwingine nafasi bioneka tukutane sote. Ukuri Imana iraneze. Mungu anafurahi. Intambara turimo niyo mu rugo. Na vita tulionayo ni katika nyumba. Abana, watoto. Umuvyeyi ntavuga. Yani mzazi hasemi. Agize aravuga. Akisema. Ari iwacu urafata urukono ugakubita. Kule kwetu tunashika fimbo na piga. Kama neno linavyosema. Lakini hapo ukipiga. Shule kwiga yavyimbe umunwa yaminu. Ataenda shuleni mdomo shule mwalimu ngo amubaze. Afike kule shuleni mwalimu amuulize. Wamenipiga nyumbani. Bakayora abana bose. Wanakuja wanachukua watoto wote. Sikia hiyo taabu. Tuombe Mungu. Mureke kuja no kunywa. Muache kula na kunywa. Kundi duhaye turondera kuza ngaha. Tufanye kama vile tulivyofanya watu walikuwa wanaomba, walikuwa wanafunga, wanatereza masendesho. Yani watu walikuwa wanahitaji misaada ya maombi. Nahitaji kwenda Amerika. Yani mtego usipite. Ili na mimi nifike. Mungu atusaidie sana. Njooni sasa tuombe. Tuache kusema tuna chicken nyingi. Tuache kusema kwamba kuna hamburger nyingi. Tuache kusema kuna chakula chingi. Chakula ni cha mwili. Sasa tutafute chakula cha roho. Mungu awabariki sana. Amen.